بلد وقتی که کو گریلین آزادیا کردستان جبو پاراسنا خاکا باشوری کردستان جداگیرکریا دولت ترک بنده که به آوای برخودان داین آوا کرنده او ارتشا ترکیه قرکار توی چکین خوین قدخکری نکاره به پیش دوره خاکا باشوری کردستان داگیر بکلی دنابا وان روشین داویه ده دیمنین کو دلی همو کردین ولات پاریس دیشینه جنوا خاکا باشوری کردستان دردی که و اوجی شوه دو سه ایدی به آوای که لزو بس دولت ترکیه به هفکاریا پده که لز دایا سوقیاتا لشکرین خواج بو حریما آمدی یا باشوری کردستان بگوت نکدن ددمه که کو گریلین آزادی کردستان بندا برخودانی دانا آواکرین ده ویجاری به آریکاریا پده که هزین دولت ترکیه داگیر کرد لپشتا گریلان تینه زوراندن نتنی اف هر آمدی او حریمین و جاری لشکرین دولت ترکیه اطراف به هزین پده کشینا که بندین کنترل بخوا چه دکین جلین سیویل خوا دکین او حریم آمدی همه بشه با آوه که گشتیم داگیر کرنه اف دیمن هزن ارتشا ترک آداگر کره دولتا ترک هر روز گاف بگاف خاکا باشور کردستان داگر دیگه داگرکریا گل همبری برخودانا گریلاین آزادیا کردستان گهاشتی سینیور تکچونه خاله حریم دبن کنترل پدکه دب جهدکه لوو تفگرا لشکریا دولتا ترک دروشن داویده پر زیده بو دی چارچوبه پلان داگرکریه ده 22 حزیران کاروانک لشکریا دولتا ترکیه در باسی سینیور کانی ماسی یا الباجاروک آمدیه یا پارێزگاها دهۆکێ بوون. ئەف سەوقیەت تەنێ بووە ڕۆژێ سینۆردار نەما. ئەف ژی دیمەنێ ڕۆژا پشتی وێنە. شەوا 23 حەزێرانێژی هەمان دیمەن دووبارە بوون. vêcarê fikarên metirسîdar yên li ser destkeftiyên xaka başûrê Kurdistanê derketin. Ji ber ku hêzeke zêdehiya ji çekên giran wesayetên zirxî pêk hat, li herêma bajarokê Amediyê hat bicêhkirin. ev jî dîmenên şeva dinin. Cihê sewqiyet lê têkirin dîsa Amediyê ye. Nayê zanîn ev leşker biriya bejahî di deriyê İbrahîm Xelîl re yan jî biriya balafirxaneya Hewlêrê derbasî başûrê Kurdistanê dibin. Êdî bi zelalî tê xuyakirin got pedekê sedî sed xaka başûrê Kurdistanê pêşkêşî Tirkiye kiriye. Ji ber got êdî li herêmeka berfireh ya başûrê Kurdistanê di navgund û bajaran de jî leşkerên Tirkiye tên dîtin. Li gorî agahiyên ku ji herêmê hatine girtin, leşkerên Tirkiye bi cilên sivîl bendekî kontrolê li Amediyê danîne. Li aliyê din, di nava çend rojên borî de, li sînorên gundên bi ser navçeya Koyê balafireke ku nehat zanîn girêdayî kîjan hêzê ye hate dîtin. Piştî helîkopterê, çekdarên Anas li herêmê belav bûn. Li gorî agahiyên ji herêmê hatine girtin, çekdar bi zimanek cuda axivîne. Bi vê re zelal bûye ku dagirkerî gihaştiya asla herî jor. Bêguman, gone ji pedekê be, leşkerên Türk bi wan wesayetên zirxî ve nikarin derbasî xaka başûrê Kurdistanê bibe. Lê niha di vê dagirkeriya Tirkiye de pedekê jî rola çavderiyê girtiye ser xwe. Herwiha hikûmeta Iraqê jî li pey bercewendiyên xwe yê bazirganiya bi Enqerayê re ye.